Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngeni xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Xiyimbeleri Benny Mayengani the President loko va kombisa leswaku album ya vona ya lembe ra 2024 leyi nga humeka n'hweti ya Nhlangula leyi nga thyiwa leswaku Mahlasela yi kote ku kondzelela kusuka ka n'hweti ya Nhlangula na sweswiwani ya ha ri ku twakaleni naswona yi ta nghena na ka lembe ra 2025. Hi fiki vona xiyimbeleri Benny Mayengani the President va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga fika va vekela xithombe xa vona va karhi va nyanyula ntshungu ivi va tsala leswaku Mahlasela, Magic, Malwela, Mahanyelo na ku fanifile October, November, December, and then va kombisa leswaku ni le ka lembe ra 2025 album leyiwani yi ya ku ngheneni ya ha ri na matimba. Yona hakanene album ya xiyimbeleri Benny Mayengani the President eka ti-album leti nga humeka lembe ra 2024 yi wela ka ti-album leti nga fika ti tirha kahle swinene na sweswiwani ya ha ri ku tirheni kahle. Kambe swi tikomba nga ku vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post va le ku lwisaneni na xiyimbeleri Benny Mayengani the President va tirhisa J John the Big Baby. Hi ta tsundzuka leswaku J John u fika a tirhisana na Lekere Stylist va humesa risimu leri nga thyiwa leswaku ni kombela i chuza leri nga ku karhateni leri nga ku beni ka bembele. Kambe swi tikomba nga ku se vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post se va tumbela hi J John va tshika Mr Post hi ku Mr Post na vona va ha ku humesa album naswona vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post swi tikomba nga ku se va tsutsumela eka J John hikuva va kombisa leswaku risimu ra J John hi rona ri nga ta tsema lembe ku nga ri risimu ra xiyimbeleri Benny Mayengani the President ra Mahlasela. Se mi ta kota ku swi vona leswaku vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post va phusha hi matimba leswaku risimu ra J John ri kumeka ri tsema lembe ku nga ri risimu ra xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Handle ka ku va va langa risimu eka album ya xiyimbeleri Mr Post tanihiloko na vona va humese album va langa risimu ra J John se leswi kombisa kahle leswaku album ya xiyimbeleri Benny Mayengani the President yi fiki yi tlula album ya Mr Post. Hi ku loko yi nga tlulanga album ya xiyimbeleri Mr Post a va ta kota ku tsavula risimu rin'we eka album ya Mr Post va vula leswaku hi rona ri nga ta tsema lembe ku nga ri ku tsutsumela eka risimu ra J John. Kasi hi tlhele hi hlangana na nkandziyiso wa xiyimbeleri Benny Mayengani the President va ri emovheni naswona va karhi va chayisa risimu leri ra ku ni kombela i chuza leri ku nga risimu ra Lekere Stylist a karhi a fambisana na J John the Big Baby. Se swi tikombisa kahle leswaku Benny Mayengani the President a va na xiphiqo na risimu leriya. Nkandziyiso wa kona hi lowu. Okay, ngeni xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.